ebafundisi the day uNkulunkulu azoqhasuka kahle, the day uNkulunkulu azoqhasuka kahle kuyophela ukuthi ubani unama bodyguard anjani whatever. And ngicela ukunitshela abantu basemhlabeni konke la kufinyelela khona, as long nibona abafundisi beni basagadwe ngeibhamu, let me tell you something, kumele nazi nje ukuthi ayikho leyo nto leyo. Awukho nje umoya ingcwele, asikumise nje straight. Ungawugada kanjani umoya ingcwele ngebullet wena? Ngoba uJesu wakhuza uPetro eceda ukuncamula umuntu ikhanda ngokucasuka ukuthi hayibo lo muntu onosithengela ukudla, naye uPetro beyangalwela izinto eziningi. Umuntu uyasinikeza ukudla, lo uyasihlephulela inhlanzi, and manje mase bamthatha bambopha siyofa indlala phela la. Uyaqasuka uPetro uthi angeke ngiyinsizwa nami, ukhashula inkembe lapha cha indlebe. Athi uJesu no, angigadwa mina, angilwelwa, angithunywa umuntu, thatha le ndlebe uyibuyisele. So tshela mina ke wena lo mfundisi wakho lo mthembile, yena akazithembi. Wena uyamethemba wena futhi uzuthatha nesithombe sakho sifake nasemotweni yakho. Uthi imoto yakho uyayiprotect, mara uyikhiyelani phela ngoba ine protection nesithombe. Uboshiya nje lapha bakhombisa abafana ukuthi ubani wena. Boqebu lalo kwesithombe bakulahlelele akuhlangene bantu yekelana ukuphapha. Nizoba right. Abantu nje abantu kumele ba understand yilento engihlala ngiyitshela abantu ukuthi siswami mawufuna umshado vala la uvule la, ngoba thina masilobola silobola imanicure, asilobola ubuyellow bone, asilobola iBrazilian hair, silobola ingqondo, mayingekho siyashaya siyadlula.